Gikundi giki kia andu akuru kuma mwena wa Kayole wodi-ini ya Komarok kiuritie thirikari ya kaunti ya Nairobi monia handu mangiaka uikaro kumana na mathina ngurani maria mageragira kumana na gutirikwo ni ciana ciao. MCA wa gicigo giki John Kamau ni umwe wa atongoria aria manyitiriire gikundi giki na kuria thirikari irore andu aya akuru na kumahe handu mangiaka uikaro. Kutoka siku ile watu walianza hii kikundi yao, mwaka mmoja umeisha na ikakuwa ni wazo mzuri wao kuweza kusherekea anniversary ya kwanza. Mambo ya shamba, kuna mashamba county government na gavana wetu tunajaribu kukimbiza Ruai tuone kama watapata pali pa kuweza kujengewa. Muikariri gite wao Jeni Dungo na Lucy Kenywa ni moritie mbeu njithi metheme na gutirika aciari yao makimoria makoragwo makimarumbuia mahinda-ini ta maya ma thiguku. Hura wa Christmas na esa himisa viongozi wote. Wazazi ndio walitusaa na wengi wamesahaulika. Tafadhali, sio lazima mama yako, sio lazima baba yako. Ningeomba kila mtu mahali yako kubuka mkongwe, kubuka mzee, kubuka mama mzee. Ageni matiganirio ni ciana ciao, mena maundu mao no matingihota gweteithia ni tondu wa mwiri na miaka kumatwara muno makorwo mena ma-stress maingi muno riu tumarehaga haha kiwanja giki makaraniria. Oho thirikari ya kaunti ya Nairobi ni uritie rore andu aya akuru maundu-ini megie motungata ma thibitari-ini kuona ciringi 2,000 iria maheagwo itimaiganaga. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.